Ngomnyango uyenzeni lapha? Hayi wena mfethu. Umuntu lo umoshile bheka ngapha ama-plate bowangekho ngaka kusaphila olelanga la. Makabuye ematshwaleni. Mobhekile ungathi uyabhema uyaphuza. La ugqekeze ebuye etshwaleni. Beka buye etshwaleni ufuna ukuza namadoda wakhe cabanga la endlini. Oh no msangana. Cabanga kuphela. Uphi kanti? Akiruteni mate yawo Ukhona mate yawo akere yimate uchuza yena ubana ukhona utsamaya o strate ukisetsa dikhamera nyana ukisetsa dikhamera nyana tsa masefa amasimba yithi. Inkinga yakho ikuphi? inkinga yami akunankinga bathanda ukungirula laba Bathanda ukurula. Hayi ukuthi wena uthanda ukurula bona. hayi akibaruli ka next Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele my brother lana. My brother uthi unengxaki ucela nje ukuthi iJozi Bioscope imncede ngokukhawuleza ukudibana nonxama. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphileka bhuti. Ngiyaphila nami bhuti wami. Ngiyazi ke mina nawe besike sancokola off cameras before kodwa bengisacela nje ukuthi for ama viewers wethu zo understand ukuthi silana namhlanje siJozi Bioscope sengani. Bengisacela ukuthi ubhuti esho ukuthi igama ubani kwaye ke wayesibhalele namhlanje la eshowini. Igama lami uVusi, ngihloshwa usister lami igama lakho Tshepi. Ngihlala necherry yami lapha endlini. Icherry yami yenza noma yini lapha, ethenge ukudla, iyacleana. Yena umsebenzi wakhe ukuthi uvandalize indlu, akayenzi next endlini, akaclean, ushaya abantwana abancane abahlukumeza. Bengifuna nokukubonisa zonke izinto azenza umuntu wami ngoba namanje la ngikhona emoyeni ngiphukile bhuti wami. Ngithola bengifuna ukuthi iJozi Bioscope ingisize ukuze ngikhulume nayo lo yasisi lo kusisi wami uTshepi. Uyahlukumeza lapha endlini enamothapeka uyangibona ngenjani. Usisi uyongqokisayo and nayo bamthengele impahla uTshepi. Maka sekade akuyothuke usisi uSindi umuntu wami loku Girlfriend yakho. Yeah, uSindi igama lakhe. Uyongithengele impahla ngibona njengoba ngikanje uSindi hayi usisi wami ugcoke impahla zika Sindi. Umthengela yonke into and uyahlukumeza lapha yabhuti wami. Bengisacela ungisiza ngazi ukuthi singathini kuwe. No, ngiyaku-understand wona balela mqha ngisafuna ukuthi understand the friendship nababukeli lapha emakhaya bezokwazi ukuthi be-understand kakuhle ukuthi sidila nento kanjani njengamanje. Wena bhuti wami uthini angikuva uthi kumina usibhalele lana eshowini ngoba manje usisi wakho ozala naye straight. Ngizalwa naye umama nobaba washona bashiyela indlu hlala si2. Yebo. Manje njengoba konjalo ngihlala naye mina ngesipani balelami. Njengoba ngingasipani kanje ngisipani sama ama-piece job ukuthi ngikhela abantu amanzi lana. Ngathola usister angiphatha kahle. Ngathola umuntu okuthandayo. Ndiyayibona isithandwa sami. Angenzela noma yini afike endlini uthenga ikroza uyosebenza yayi1 mina nosisi wami asisebenzi. And manje usisi wami sekadakiwe uyafika uyamthuka umtshela lokho ekungasikubo ngakhona manje umntana abantu akasazi ukuthi naye angayenzani. Ngingasikudala ngangishiya balelami. And so support wabani nalabantwana bakhe nosisi wami. Ngiyayibona. Mfethu wena uthi kumina uSindi ubhaya yonke into mfethu lapha endlini. Ngithengela nempahla ngibona ngani. And umuntu wami. Awusipani wena nje. Sipana angina next balelami isipani sami ukuthi abantu yabo njengoba kuhlupha amanzi kani bayangithuma nyoba khela amanzi ngamabhakede lapha yayibona. Manje wena bale mhlawumbe uTshepi mawuringisana naye umhlalisa phansi njengo sisters uzama ukumbekela uthi awu sisters phela manje nanga umuntu ngimzisela ekhaya ngoba ngimthanda and uyasinceda futhi nalapho ngoba ngisipani kwaye ke uze kuncede nawe ungumfazi ukhona uthi wayenza yini emenzedelele ngitshela ukuthi why thina singaphumi sothola iroom lethu sicashe iroom and lapha yakukithi. No, and umntana omfana wena ifirstborn. Umntana ongumfana. Yeah, you have a right to be there. Manje njengoba kwentombazane bekumele uthole indoda yakho ushadiwe uyophumile lapha endlini. Unabantwana. So labantwana lokho bazali abasupport asibazi nabo baba bakhona babantwana. Hayibo. Asazi next. And kuthenga ukudla igirlfriend yami iyenza yonke into iyacleana iyamwashela nokumwashela iwashela nabantwana bakhe uyenza yonke into lapha eJardini wena Hotman la. Manje bengifuna iJozi Bioscope ingisize ngoba ngisazi ukuthi ngingathini kuwe. Okay yona balelami
thina ucela ukuthi siyijoze ibhayisikobho kule situation obhekane nayo because inhliziyo yami ngiyivisa ibabuhlungu wena mfethu ukuthi umntana abantu into eyona nto esengivisa ubuhlungu kakhulu ukuthi umntana abantu usebenza kanzima uyangithola uSindi lo i-girlfriend yakho usebenza kanzima ukuthi nina nibe right not wena kuphela and nabantwana bakhe lo sisi wakho so angi-understand wena balela lami ukuthi wena ngesingawe ufisa ukuthi senze kube njani manje mina bengisacela ukuthi mina simconfronteni nizame ukukhuluma naye nina yabona maybe nina uzozama ukuni-understand ngoba mina ngizamile ngayo yonke into naye ucheko wami uzamile ukukhuluma naye uyamthuka umtshela ukuthi lapha kusuku kubo makahamba ayokubo ayokuzokipita lapha kubo lapha kubo yena udla makamawuthaphe udla yena makumtshela ukuthi angazokipita kubo no into enjani makaleyo balilami uyatelela ngahlini ngishona manje singafika nje ulele la khona omshiye khona endlini no mamshiye khona endlini ithi singamoshi ixesha ke mfethu because singabalisa kuze kuphuma ilanga ukuthi uzophuma emajwaleni yayibona uyabuhlaba nokuhlaba too much uyabuhlaba ke loya uyabuhlaba kadlali yena makaphuzile sizwa ngaye makaphuzile sizwa ngayo inhlamba ngenhlamba mfethu angazi siyongena ekareni kukude la siyakhona asingawokha balela mina ekuyawokheka okay Mr Jones you locked then okay can we move my good sir Mr G let's go no mfethu okay wait sengizama uku-understand something in terms of ukuthi epheke mhlawumbe eclean njengosisi njengomuntu akayenzi next lo muntu lo hleza lele mangabe akalalanga uyaphuma etshwaleni umsebenzi wakho ukudla kuphela akaziwasheli nokuzwashela ngisho nephenti nabantwana bakhe next benzele umfazi wami ucheko wami lokusindi and emawuthaphe uthatha advantage ngokuthi lo mntana akahlali lapha yakusikukubuze ngapha and end of the day udla yena futhi into engidina wenza kusho ukuthi ucheko wami islave sakhe kahle and end of the day sidlalo yamuntu lo amdelelayo makangahamba lapha le yandlu le yakusase next uzamile ukuyirenovate ngifuna ukukubonisa nokuthi uyivandalize kanjani le yandlu leya wait uvandalize nendlu uyaqhekeza amakhiwe uyabhema lo muntu omhlamba uthatha khona anga-understand balelama ngoba uhlezi asetshwaleni gqwala nabafana sinenini masingekho no-sister ulethe indoda amadoda wakhe kuba yiphathi lapha into ongayi-understand amadoda nasendlini cabanga indlu kamama khona babakho akayihloniphi I'm sure abazali kwala balele khona bayasho ukuthi izwabo la ekhona ngisho balibele bayarounda laba khona nje yami no yona into engivisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngumntana abantu lo esithetha ngaye umntana abantu ovuka every day ophangela ephangelela abanye abantu yabo they understand my brother bayathandana so xa kuko konke lokho kwenzayo usisi ukwenza ngoba uyamthanda my brother so into engase understand ukuthi usisi kaBhuti ke why yena sizoba sisikhohlakali kanje benenhliziyo embi yokuthi umuntu emsebenzele emzisela ukudla ekhaya ebuye kusupportele nabantwana bakho ngoba wena ungasebenzi ukugqokisa la ekuthengele nokudla cabanga kuphela uyayibona yonke leyo washele nokukwashela uyamwashela no ngathi umjwayezile naye ngathi nimamqhelise kakubi into soyenza nje ami no bhuti wami singena la okukhona la kini uyangihlanyisa asingeneni guys asingeneni sithi kuyochecka la Mr Jones Mr G nangumuntu wami ukusindi bhuti wami ubani umuntu wami usindi lo Baby ke ntshwele ne go jwetsa ka yone ke kgathetsang ka yone tswang ke tshepidi o ya go hlokometsang ka teng a ke go bone o retsang o sebetsa wena mo ntlong kwena o hlatswang di-washing tsayo sheba ona tso fiela lebala ona tje ena o dutse ke shwa mo aleng teng o teng ena ka mo ntlong wena ha o etsa so o etsang ka mo ntlong wa tse o etsalang mfethu ke tlisitse batho bana vaya motho go hlophang o leng tshepi o swaka and kwena o rekang dijo mo ntlong a ke go a tseba kwena o etsang ka ofela ntho mo ona tje ne se kgathetse ke ntho ya go tshepi ntsa dula o etsa slave sheba ona tje wa fiela ke ngwaletse batho ba go tshwetse bioscope go batla go thusa vaya ntho ya tshepi ka gore nna eng tshware hantle wa bo ka go etsa sihlatla saka wa ngithola godman uyusindo umuntu wami lo bengokutshela ngaye bhuti wami yabona manje bengisacela nje ukhulume naye usisi wami okuthephi umbuzo ukuthi ungenwe yini njengoba asenza ilima kanje ngoba lo sisi lona ukhona la ngaphakathi lo sisi lo uthenga yonke into uyamwashela umwashela amaphenti uyenza yonke into wasani umntana wakhe cabanga kuphela manje mina ngizoyifila kanjani la into ayena udakwa umbuso kahle kahle lo sisi ngiya understand usisi uoff yena thuri uoff akayanga esipanini vele fandaga
Mama kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ngiyaxolisa manje ukuthi sivele sikungenele kanje singabantu beJozi Bioscope ngoba ubafo bekashilo ukuthi thina sidila ngokunceda abantu mangabe kunenkinga ekhona. So my brother usibhalele lana esixelela ngesituation ekhona la endlini. Benifuna ukuthi ndive mhlambe from wena mama ukuthi wena ngesingawe like usisi uniphethe kanjani la endlini from your own experience ngoba uyasho ukuthi wena osebenzayo la ekhaya. Hai ausi wa motho wa ka Tshepi a re tshware hantle wa re hlokomeza ka montlong ye wa re hlokomeza ha ba tlo cleaner ha ba tlo etsa next ene kana go monna ka wa tswa o etsa by all means o re a tswe a sebetse ga tlo kgona ba ya dijo mo tafoleng yena ha ba tlo etsa se se duletseng go ja o robala ha hlatswe dijana etse next lona tjoka ke nna ka mo le ka kitchening hona dijana ha hlatswe next Oh so kumanje akuhlanjwanga izitsha la endlini ha da hlatsiwa. So mangabe ngoba kusekuseni kanje into bengisho no yona iphathiswa yizo lezi zinto lezo zenza umuntu wami esilima kahle kahle manje mawuvuka esilima ngoba uthe uvuka namhlanje ngoba ngiyakubona ungathi uyachanyela la sisi uke wamcela yena ukuthi maka ehlamba izitsha mhlambe while wena ubusy iresponse yakhe ibe kanjani ya kile ka mkopa gore a hlatswa dijana ngeke amtshele a clean a bungithusa mo montlong mo ha batli ha ke bua lena o mphamisetsa lentswe wa rasa o ntshantshela sefahleo o njotsa gai yena mo ke family house o tla dula the way abatlang ka tena ke nomjotsa next nna ke umthengele ukudla uqoka nempahla zakhe no uthi usela yini leyo nto leyo usekhona la endlini ukhona ngitsale dini no mfana singamcheck angazi ukuthi ungakuphi nendawo ngikhalela ukuthi ngibone Mr Jones Mr G can you lovers lendlule bengekho kanje ufike uthengise yonke into hayibo uthengise yonke into ngicela uze nangapha bengekho kanje la Ngomnyango uyenzeni lovers hayi wena mfethu umuntu lo umoshile bheka ngapha ama plate bongekho ngaka kusaphila olelanga la bheka bakabuye ematshwaleni mobhekile ungathi uyabhema uyaphuza la ugqekeze ebuye etshwaleni beka buye etshwaleni ufuna ukuza namadoda wakhe cabanga la endlini no msangana cabanga kuphela bheka lama plate la bekungekho kanje bheka seku empty kanjani ku empty bheka umoshile umuntu lo bheka kunjani bheka no ngiunderstand mfethu uphi kanti ngikhathele ohlala la yena nangu mbheke kulele ubonile indlu njani uyena lo sabona mama ethi Jozi Bioscope ka sabona unjani wasokolisa ngikhathele kuwena ehlisa moya sikhulumeni njani sisi akuselate ubonile ukuthi isikhathi bani manje ngikhathele kuwena thina and then Nithi ubone relaxite nna ke relaxite ke yesomo uzayena wapaka yena diphahlo tse ke wa vusi wena ha o tlo etsa drama sona ke ja wena nna ke ifebela ba ke siswe ngicela ukukhuluma naye njalo siswe hayi ngithe kwaqala isikhathi bani manje already 12:12 manje umama ngabo past 12 uke wavuka nje wathi ukuhlamba izitsha ngoba bewudlila izona no ukhona kire ukhona ubani yena manje ukhona ukuthi ehlamba izitsha yes I think everything lokudla okudlayo kuthengwa ubani lena ke iphela lena ke iphana ngithi lokudla okudlayo kuthengwa ubani mang wena vusi uyakuthenga ukudla abana bawo akiruteki mate yawo ukhona mate yawo akere imate uchuza yena ubana sisi something kanjunge ngale yazi ome kancane mamelanda sindi ukhathezekina so then you chose uqondisela camera ngicela mama Tshepi mamelanda yazi ngihlonipha lo muzi ngoba umuzi kababa wakho nomama wakho kuso wakho angithi Mr Jones Mr G ngicela nisimuse ngaphandle lo siyokhuluma naye ngaphandle sengihlonipha umuzi lona ukuthi nje sisemzwe
hayi wena ungazodlala nathi ungazodlala ngathi woza la ungathi yini uyakolosa woza la ame kancane imani kancane ngimbuze wesisi ubani othenga ukudla la ekhaya wa provider lena ke provider mo ke provider yes so okwaqala why ubiza umfazi kabhuti wakho ngemedi imedi ngeliphi ke medi haya ke go ikgethile o dula lena oh so ma go khona o tsamaya o strate o tlisetsa di camera nyana tsa di camera nyana tsa masepa oh amasimba yithi mamela la amasimba yithi wena o khutlele ima wena mamela la o khutlele sisi thina mangabe kukhona iscrew esitotala ekhaya so silungisa tsamaya mo di gate tla bona la ka shapa wena yabona bathi empty vessels makes the most noise so miyeke rasi ngoba la ikho right wena miyeke uqothetsa ke to out my yard ke o jwetsa into lona mamela utshele mina la yazi ngibheka ibonda la lingakhona endlini angeke umdala kunaye ne yebo so wena yini leyo yenzayo ufuna ubhuti wakhe efunde ini kulezi zinto ozenzayo hayi awutsolena bona yini ekwenza ukuthi umoshe umuzi kababa ubaba wakho nomama wakho ucabanga ukuthi ba happy emathuleni la bakhona makube wena uzodakwa utywala ungenisa amadodo wakho la ekhaya ubonile njani Talavasi ngibonile umnyango ubonile izinto ezithengisiwe uye lo abuthi seba hantle nje oh yini inkinga yakho ikuphi inkinga yami akunankinga bathanda ukungirula laba bathanda ukurula hayi ukuthi wena uthanda ukurula bona hayi akibaruli ka next siswami nakikela kitawela kikhutlele hey unenkinga mhlawumbe ufuna sikuncede ngayo akinankinga awunankinga mina ngiyacabanga adulale lesikheberashes mina ngicabanga ukuthi adulale lesikheberashes etlamela nhlanzi ngicela ungabiza umntana abantu ngesikeberesh ungabiza umntana abantu ngesikeberesh umntana okusapota never usupporta nna usupporta nengane zakho akazisupport bana kunataba le bona makasikare awunandaba nomntana ozalwe uwe bana wabasupporta ke kena ka uhluleka nokwasiphenti yephenti umntana ozalwe umntana next kukupile wena akayenzi next kukupile wena setonhlanisa wena yesu uzokuhlanyisa mayefuna ukuhlanyisa yesu uzotisa di camera udise he no sa diseni wale sa thothi uthi omlomo ngabona man omlomo ngabona uyadelela wena sisi wena ufuna le habona yakho wena mthatha balona uyalimosha mona santsana tlodula mo gata o sa gati santsana tlodulamo ngicela sisi umdala ngithi ngicela sikhulume njengabantu abadala wayihlamile uhlompisesa di camera ke sihlayela nna lezo tsaka ke stupid nna mara ngathi awukho right aka usiya oba no supporta mara ngathi awukho right usupporta ma yaperiena ukasoba alimu kyawuzwetsa ukasiroba ali la never roba hey utabalimo ehlisa umoya litozwa manje no bona esese yesu sisi mamela thina sizonceda wena la angazi nawe uya understand asikulwisi sizonceda wena kha ngathi unenkinga yini ekwenza udelele kahle kahle angiteleli uyadelela abazali bakho ucabanga ukuthi ba happy ngalento yenzayo kuyaphoza bank advantage kuyaphoza yini inkinga lapho wena wayuphuza ke traumatize ke nale inkinga ke nale inkinga yani traumatizing sizokwazi ukunceda inkinga yani kisele batla o thusa batho ba wena ba batla o ntshakelelwe yawo awubona ungampush yabona manje usila never shapane phela di camera yabona wena sonke uyithuto hlatswa washina ngwana mana angithi
Inke ngibona nawe umbiza ngamagama wabona sifebe sesawo senza wena mama wayibiza umntana ngesifebe Usasona sifebese uapere sona. Uhlatswetsa pheno. Mara wayisilo mama ngicela niye kukulo sisi. Wili nanhle wena utonketetsa Usile wena. Mr. John please hold that. Wena bitch. Mama ngicela singabizani ngebeach. Mama mama unenkinga ne. Wena ungwanesu mara nkaona keleni. Ngicela umyeke sikhulume naye kahle. Sindi ngicela umyeke. Sisi mamela. Nna le bothatha le nna ne Unenkinga ngithi. ke le batla for room ye le batla for room ye mina ngicela mamela ehlisa bale bale ehlisa umoya sikhulume no sisi mamela sisi wami bale ngicela ukukhuluma ngicela awuyeke ukunyobana sisi awuyeke ukunyobana sikhulume ngalento esikhuluma ngayo la thina sifuna ukunceda thina sifuna ukunceda wena thina mamela la angithi wena unenkinga and mina sengenzela ukuthi abazali bakho le abakhona ezulwini befile proud of wena ukuthi umuzi wabo bawushiye ezandleni ezisafe than ukuthi befila ngathi banomuntu abamoshe abamshiyele beyisolo ukuthi wayibona behambe eqala bashiya wena uphila uyayiqonda so into engizoyenza kuwena sisangithi wena uyabhetha uyazibona nawe wenza into ezwrong I think udinga irehab nje udinga ukuthi uyolungiswa kakuhle uyazibona mos rehab yayini I'm sure mawubuya fakazani lona uzobuya fakazani lona Mr. Jones Mr. T asimthatheni lo mamela la siyakuthatha wena sihamba nawe sihamba nawe ku rehab Mr. Jones let's take this lady put her inside the car Njami ngicela ungithathela amaphushi wakhe lapha if kunento kumele uyithathe ngicela ungithathela amaphushi or whatever ekhona yakhe impahla whatever ozoyidinga lapha kho wese ngoba ngiyambona ngathi uyokudelela guys niyabona nani sifikile lana and okay ngicela umhambisele ica ezinye uzosiletha le rehab ungawari wena balela ngicela unikeze Mr. Jones lapho ungawari ngento eziningi nikezo Mr. Jones guys niyabona nani sifikele la ekhaya mina bengifuna nje ukuthi sizoyibonela thina ngamehlo amathupha siJozi Bioscope ngokwethu ukuthi ibehavior kaSisi ngabe ngumuntu onjani than ukuthi sive mhlambe obhuti nabo khona into ewrong abayenzayo kodwa ke masifika lana siyabona nathi ayikho into oyiphikayo uSisi cha usho ukuthi yena uphethwe ilento emphethe uthi yena une stress zakhe depressed ngendlela yakhe depressed ngayo so thina sifuna whatever we are doing right now isinqumo esisithathayo njengamanje asiyenza ukuthi kanjani senza ngoba sifuna ukunceda yena senza ukuthi umzali wakhe ubaba wakhe nomama wakhe la mabele abalele ngakhona abantu abadala belale ngokuthula beyazi ukuthi abantwana bami balibheke ngokuhle lelikhaya ngoba manje siyafika msho umzali if bekumama ofikile njengamanje ethola ibonda likanje ethola ukuthi manje khona umuntu oqhekeza izinto ngoba yena efuna ukuzongena la endlini engenisa amadoda ayikhofe leyo nto manje into soyenza njengamanje sinceda yena uSisi ngokunjalo somthatha simuse le rehab uzothi yohlala nje ixesha kancinci naba u3 months 6 months uzothi makabuya amsho umqondo uzothi usebenza kancinci ekwazi ukuthi ungumama wabantwana ezokwazi ukunakekela abantwana bakhe kokuqala ezokwazi nokuhlonipha abantu ophila nabo because umfowabo uyamdinga umuntu ozothandana naye at the end of the day and ube nelucky wathola umuntu omthandayo okwazi nokumbekezela nabisimo sibheda engasebenzi engananiksi kodwa uyakwazi ukuthi basisupport noSisi wabo kahle kahle akababandlululi kodwa yena uSisi ngathi sekathatha advantage ngokuyaloko so mangabe unenkinga nawe wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi sibhalele lapho Jozi Bioscope dosire ungalibali nokuthi sifollow ishe einkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok ku Facebook sikhona Jozi Bioscope ungalibali ke wena mbukeli ukuthi usubscribe ucomment ucelele nabanye bangayazi iJozi Bioscope ukuthi sikhona and sisazobanceda abantu sazoqhubeka sibancede ningalibali ke ukuthi nisifollow ishe I'll see you guys on the next video. Thohlo